بسم الله الرحمن الرحيم Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Muna-muna ingkatan sa sanglitan ibang pupudjihan tupod sa japa Allah subhanahu wa ta'ala salta pataptapon nato patauron nato in salawat nato panabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Imahuli hitukbal namo in sa salam-salaman atiranan hamanga sila amuin way nagbabati laol yari di majaka ha programa sing kita niyo ha domini bi asin waktu pagkabiaksan sing kita niyo in mahuli. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muna mga maastay manghud na mga pag-agama masin-masira kita niyo yari ha amuin kitab sing kita niyo ad-durusul muhimma li ammatil ummah, kitab haupu sa insyaallah subhanahu wa ta'ala yari pakita niyo ha mga amuin surah siyabot sinsi kamuin laong na surah haupu ha pangatod niya dahil ha surah idha zulzilatil ardu zilzalaha sambil pa amuin surah qul a'udhu birabbin nas suratun nas. Insyaallah subhanahu wa ta'ala bangaon dapat maus kita niyo amuin misanda kuman dimihil maana tawa maksud sin mga ayat halom sin sura sabab insyaallah subhanahu wa ta'ala in kita binibo kunday maksud niya amuin magpaluag tuod sabang man sin kita niyo amuin aun kahatihan nato ibang kaingatan nato maniyo tiyo imaksud sin mga amuin ayat halom sin sura iban mga maas tayo mangud na pag-agama in Quran subay to dihilan sing kita niyo waktu sing kita niyo sabab dahil nga mga salagu-lagu amuin mahinang nato padduman hapag dunya nato marana to papag akhirat sing kita niyo amo na yung Quran kallam sin Allah subhanahu wa ta'ala nagdaray ni sin pamando ikarayaw sing kita niyo hakabuhianan sin pagdunya labi-labi na haamuin adlaw susungon sing kita niyo katan insyaallah subhanahu wa ta'ala. Naubos na to na inday nga mga amuin tu sura limabay biasin sura al-zalzala iban sin wal adiyat iban sin al-qari'ah. Sura al-zalzala iban sin al-adiyat iban al-qari'ah. Tuyat to alhamdulillah misan bialong tabihan wala nakyarihil to ding kapatut sin amun sura sa insyaallah subhanahu wa ta'ala bukun day maksud biya na sinsambat amuin magpaluag tuod sa man sing kita niyo amuin misanda kuman ma naman niyo tiyo awon maka na to insyaallah subhanahu wa ta'ala biyayaw niya rin kita niyo ha amuin surah ikaupat sin pangadjian hakitab laong nabihan pangadjian panagnaan dahil ha surah haupu sambil pasuratun nas hazalzala pasuratun nas yari kita nibihayaun ha surah at-takatsur. Muna parman sin Allah subhanahu wa ta'ala a'udhu billahi minasyaitanir rajim bismillahirrahmanirrahim alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir kalla sawfa ta'lamun thumma kalla sawfa ta'lamun kalla law ta'lamuna ilmal yaqin la tarawunnal jahim thumma la tarawunnaha 'ainal yaqin thumma la tus'alunna yawma idin 'anin na'im. In surah ini mga maastay manghud na mga pag-agama sambat Ibnul Qayyim dahil nga mga amuin pamulan sang kato pagbanda kato sin papaanibon kita papagtakamahon kita sin adlaw susungon sin kita niyo sabab wayron dapat in dahil ha pakanya rin kato mig daray di hadunya ini nang hapit-hapit sadya kita aun da susungon sing pakanya nin sura ini misan siya haupu sa katan surah halom sing Quran ayat halom sing Quran subay dungdungan sing kita niyo marayaw sabing Quran pia dahil mga sabab pia turuning Quran amuin bang kita niyo umalup kaniya masaka niya amuin dungdungan nato marayaw
inday nga ayat paayat ha mga lom sin sura niya ini ni guideline sin kita niyo dakula. Nabukon naman long tabi si mga sura ini sa dayng nga mga sura amuin mamulan sang tud kato, magbanda tud kato, magpaanib tud kato, magpatakama kato, taniyo katan sin aunto susungon nato, di kita niyo papagbisi-bisi hun hakahalan sin dunya ini. Sabin dunya ini dayng mahinaat, pamahapon bisi sa jasinta, bisi sa tao halom ligap. Dayng ha mahapon pamahinaat niya sa magbalik, damikyan ligap den tao halom sa jasin namong kalikapan. Nasubay nato mga maastay manghud tumtumon sin auntoy pagtakamahan sin kita niyo rakula. Yarim parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takathur. At iniya kapiligruhan kabinsanaan hamanga sila amuin nagpabisi sadya sin pagdunya nila, nagpataod sin alta, nagpataod sin hinang, nagpataod sin anak, uno-uno na namun kahalan, nagpataod sin bahay, sin tao, sin lupa, sin katan. Inini waying yan nandi sin Allah subhanahu wa ta'ala bang uno impiyag patauran sin manusia. Sa hamanga sila amuin nagpataod sin amuin kiabisi nila, kialigap nila sin amuin pag-akhirat nila, lamud sila dahin di ayatin, lamud kita niyo katanin manusia. Sa labi-labi na hamanga sila amuin manusia way hinang dahin sin alop sadya sin pagdunya, nagpataod sin kataan patatauron, amuin hikabantog niya hapangannal niya, nalamud ini ni kataan ha ayat ini. Alhaakumut takasur, kabinsanaan, kapiligruhan, kabinsanaan hamanga sila amuin nagpataod sadya sin alta, sin kawasa, sin tao, sin lupa, sin katan papatauron. Amuin panghati nila amuin atoy amuin hikatap-tap nila rihadunya, hikahaba sin amuin paghula nila hadunya. Way na halawm sila kapiligruhan haparman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Pagubos hatta zurtumul makabir, ingkahalan sin mga tao bihat tuwing dagbus niya, salukay nila ri hadunya, maglalag sinamuin, hipkataod sin kataan patatauron nila, biya sin nasabot sin kita niyo, di na sila tumakasayo, di na sila to amuin makapangannal, hatta zurtumul makabir, subay na sila amuin makaalop na atawakan hikaluon na palawom sinamuin pakubulan nila. Apa makasayo mga manu sa bihat tuwing kahalan niya. In dalil niya manusia habihayaon in waktu ligap pa kaniya hakata na mo in pag-usaha, paghinang, pagharap sin anak, sin family, sin katan ligap nabang nato di amuin mari kita niyo pakalam sin Allah subhanahu wa ta'ala, dumungog kita niyo bangunin amuin hikabalik nato patiranan, amuin hikabatok nato palawom pamando hidayat sin Allah subhanahu wa ta'ala, mahunit kita niyo subay nato dihilan waktu sabab in dunya ini ligap in pakanya biya na sin agi parman sin Allah subhanahu wa ta'ala makasayo kita niyo hatta zurtumul makabir, subay na kita niyo amuin hikaluon na palawom kubul. Naray hindi mga maastay mangud na mga Islam in ayat ini dalil in kubul yaun amuin way rapat sin pakanya labayan sin kita niyo inyaun sabat dasin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala dahil hindi nasabot pagbibisitahan sadya sin katan hatta zurtumul makabir, amuin bukon kita niyo tumaptap doon sa labayan na jasin kita niyo sababing maksud aung paadlaw kiamat dito amuin magtungbas bang aung karayawan nato bang aung kangian piyakalaw sin Allah subhanahu wa ta'ala dito yung katan haadlaw akhirat in kubul tumtumun sin kita niyo amuin pagyanon hayatul barzakhiyah inyan lalabayan sadya sinamuin pakanya rin kato na makasayo yung mga tao ini amuin naligap sadya sin pagdunya mahinaat dunya rin ni alop dunya rin ni alop wayroon na amuin ialop nila pihaliala nila hiyamparo nila in maksud nila piyapanjarisin Allah subhanahu wa ta'ala amuna in wa ma khalaqtul jinna wal ins illa liya'budun, amuna in magtag-ipon magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wayron sa niya mahinaat umalup kumakaw sinamuin palbahagi amuri hadunya damikyan indum sa tumtumon sing kita niyo imano siya aun maksud nato may ta kita niyo nabuhi mari padunya nakaripadunya magtag-ipon magibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Nabang kita niyo
amuin umalop naman sin dunya magpataod naman inyan natutupong na asal sin Allahu Ta'ala di nato na amuin aturon palihalaon harapon in maksud sin kita niyo bang may kita niyo nakari pa dunya amo na magibadat na inkatani ni makasayo sila suway sila hisud na palom sin kubul kalla sawfa ta'lamun impangannal sin mga tauyat to akan na ini iyan sin Allah subhanahu wa ta'ala kalla sawfa ta'lamun impangannal nila ini hati niya amuin panghati nila in pagdunya nila yaon amo yaon hinikarayaw kanila amo yaon hati niya hikalapas kanila dahil hakabinsanaan biasin amuin kaya biyaksahan sin sila dahil di hadunya long nila wangin tao aun na pangalta mataw din anak mataw din lupa aun kawasa amo natin amuin kasanyangan habistahan nila long nasin Allah subhanahu wa ta'ala buko niya tulong nim pagyanon bunnal amuin kasanyangan biasin amuin panghati niyo yan amuin long ta habistahan niyo summa kalla sawfa ta'lamun bialikan sin Allah subhanahu wa ta'ala in kalagguan sin amuin susungon sin manusia bangin panghati ta in amuin hikalapas ka to ring hakabinsanaan amo na in kiabi sihan ta pagpatawran tan sin dunya nabukon niya tulong na sin Allah subhanahu wa ta'ala buko na munyat to in subay na to aturun hamparuhon dihilan waktu marayaw amuin susungon na to hasupaya kita nyo rimati po biasin pag-anon sin Allah subhanahu wa ta'ala hatta zurtumul makabir subay kamu hikasod na palom sin kubul ampa kamu makasayo nabukon niya tulong na sin Allah subhanahu wa ta'ala nakaruan niya piagbalik-balikan kalla sawfa ta'lamun bukon biasin amuin kiahatihan tayaon atawakan aun long na dumatong dain waktu kaingatan niyo rabang unin amuin result sin kiabisihan niyo dain di hadunya tawakan amuin long ta wala nato hialgaan nagpabisi kita niyo nagpataod sadya kita niyo sin kataan ununo papatauron hika amuin ikapaling nato dahil hamaksud sing kita niyo mag-ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala nalong nasin Allah subhanahu wa ta'ala bukon bihato inamuin jumato hasusungon sabab in jumato hasusungon labi in laggo in kahalan niya rin sinamuin hapanghati niyo yan kalla law ta'lamuna ilmal yaqin aun waktu in manusya kaingatan niya ratuod bang siya amuin hadlaw akhirat na tawakan ka doon na siya lom sin kubul kakitaan niya na inamuin piagian kaniya sin Allah subhanahu wa ta'ala inamuin mga piagian piapahalian kaniya sin Tuhan niya Rabbul Alamin aun waktu amuin dumatong da siya matu kalla law ta'lamuna ilmal yaqin aun waktu amuin kakitaan na sin dua mata niya in kahalan dumato amuin bang uno na kita niya hadlaw akhirat hadlaw susungon atawakan alawang pakubulan nayatway na pagduaruan niya makasayo na siya na wayron na chance si manu siya wayron na waktu sin pakaniya amuin makabalik mari pa dunya magtawbat himinang marayaw amuin impiataod niya hipagsarak kaniya na dimihil na siya amuin long ta palbahagian supaya makalag siya ibadat pa Allah subhanahu wa ta'ala latarawun nal jahim aun da waktu hati niya wayron pagduarwa kakitaan da sin hisiu-siu in uno intiata kamasin Allah subhanahu wa ta'ala kaniya apinal ka jahannam thumma latarawunnaha aynal yaqin damikyan ni mga ini kaingatan da kakitaan da sin sila amuin pangita wayron na pagduarwa among kaingatan nila na nyaong bunal bihayaon dahil hindi kita nyo hadunya bang kita suy-suyan sin nalka sin sulka sin awang pag ni'mat halawang sinamuin adlaw akhirat yaon ang pagtungbas ang pagkatan di pa kita magkahakad sa inibeta sin Allah subhanahu wa ta'ala latarawun thumma latarawunnaha aynal yaqin atin ya wayron pagduarwa wayron pagduarwa inini kakitaan sin dua mata sin pakanya bang unuin susungon niya apinal ka jahannam kabinsanaan atawakan amuin karayawan sulga tiata kamasin Allah subhanahu wa ta'ala
nasubay manusia magtakama uno-uno na namuin kiarid jiki kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil hindi siyabot hinapusan sin ayat long niya thumma latus'alunna yawma idin anin na'im. Naray di uno-uno ni'mat kaya anughara kaya rihil sin Allah subhanahu wa ta'ala ini hipangasubusin Allah subhanahu wa ta'ala daw akhirat bang tapakain piyakay. Nikmat mata ha ginhawabaran sadyasin kita amuin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wa fi anfusikum afala tubsirun. Amuin yan sadya ha ginawasin kita niyo bang nato kita kitaon in nikmat kaya anughara kato tanun sin Allah subhanahu wa ta'ala di nato maitong in nikmat ha ginahabaran sadya. Way pa namun ha gua simbaran in pagkaon in pag-inom in pag-usa in katan sa amo dyan habaran si manusia ini ni asubuhon sin Allah subhanahu wa ta'ala in mata in lima in simud in siking katan ununo ki anughara sin Allah subhanahu wa ta'ala nikmat ini ipangasubo kato tanyo sin Allah subhanahu wa ta'ala na in amuin suray ni dahil mga kahaupuan niya magkulang maglabi subay kita niyo ri matipu sin kahalan dunya amuin kiya bibisihan sin kita niyo sabab ingkatan amuin dahil di hadunya ini amuin kiya bibisihan sin kita niyo uno-uno dahil di ipangasubusin Allah subhanahu wa ta'ala katan na usalta pamaksud kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala amuin karida niya kato atawa wayruun sin kita niyo na usal pamaksud amuin hika sabab sinikarida niya kato makakawa kita gaman dugal sin Allah subhanahu wa ta'ala inyatwang man piya kalayo kato tanyusin Tuhan na to Rabbul Alamin magkulang maglabi amuin tuin maksud sin amuin sura long tabihan iban mari kita nyo pa sura amuin hikarwa ha dumini ha waktu ini parman sin Allah subhanahu wa ta'ala wal asr bismillahirrahmanirrahim wal asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Ini ni siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala haamuin waktu ibang masa halaw man sin dum iban sin adlaw haamuin hinang sin manusia iyan halaw man niya sabab in Allah subhanahu wa ta'ala biya na sin agi nasabot na to limabay wayroon sa niya in siya sumapa siya ha mga piyapan jari niya bukun biya sin manusia di man jari sumapa bang bukun pa Allah subhanahu wa ta'ala adapun in Allah subhanahu wa ta'ala sumapa siya ha mga piyapan jari niya sabab sin kalaguan sinamuin piyapan jari yaon ina to hakapatot sin Allah subhanahu wa ta'ala bukun niya to hikangi bukun niya to hati niya mangi pa Allah subhanahu wa ta'ala kapatot niya inamuin sumapa siya hay siyo makhluk piya panjari niya bukun biya si manusia biya kato sumapa haamuin piya panjari pagkahita inya tureng ha mga amuin dosarakula pa Allah subhanahu wa ta'ala biya na sinagi dahil di ha parman sin Allah subhanahu wa ta'ala ha sura al-asr wal asr siapahan sin Allah subhanahu wa ta'ala ha waktu iban masa iban harum iban sin adlaw sababin yan deng ha mga dum iban sin adlaw yan doon di marakan in waktu iban sin masa sababin waktu tayo ni malaggo in waktu ta amo na in kabuhi sin kita manusia in waktu amo na in kabuhi sin kita manusia sabab in amuin katan kabuhi sin manusia di marakan ha waktu akan na laong sin mga ulama biya kanda Hasanul Basri hatinya kullama tagibu angka syams nakasa sayun min umri tiap-tiap amuin lumugum in matasuka inyan suway mo tantuhon kiaragdakan na in umulmo naing amuin limugum sin bihayaon kain na yaon di na ito magbalik konsum bundal magbalik lang mo lumugum na sa magbalik sa bukon na biyasin amuin biyasin kain na ang kan na ingkatan lima bayat to subay sing kita subay na to jagahan marayaw sabab tiap-tiap atin niya lumugum in suka naabutin luhol naabutin asar naabutin katan ini ni kiaragdakan na namuin pangumulan sing kita niyo ang kan na dahil ha mga amuin hikaligap hikatudyo na to sin papagdunya biyasin manusia biyayaon hinangan nila inamuin lang ta
bang mabot na waktu amuin kapag anak kanila magkugkuyag. Tupot yato suway sila magkasusahan sabab masuok na sila amuin matto pamaksud. Masuok na sila manaykod hadunya, malayo na sila dahil di hadunya, masuok na sila pa lom sing kubul. Sana masimasin mano si halawm likap kan na piatumtum kita nyo sinamuin Tuhan na to Rabbul Alamin. Suway kita nyo mga maastay mangud majaka bang nato kita uning Quran hasupaya kita nyo amuin di tuod malikap di kita nyo matipo sin dunya sabab in dunya ni panipo. In dunya panipo pila na sadya hindi kato amuin natipo sin dunya. Bang mabot na inamuin kapag anak kanila mag-celebrate to singuran nato in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam magpuasa magsukur siya pa Allah subhanahu wa ta'ala sabab nakaabot na sabya sin waktu yaon. Bihato yung pag in Nabi nato Muhammad sallallahu alaihi wasallam nabang kita nyo magkugkuyag hakuha sinamuin atulan sin Quran iwan sin hadis na amunay ninamuin yari na kita nyo ha nakasud pakatitipuhan sin dunya. Mari papasuray ni law na sin Allah subhanahu wa ta'ala innal insana lafi khusr. Ingkatan mano siya halikusan sin dumiwan sin adlaw ha katilo akan sin waktu nalulugi katan dahil hindi lugi ingkatan mano siya. Siya pahan sin Allah subhanahu wa ta'ala waktu ibang masa bunal tuod. Bunal tuod ingkatan mano siya wayrong pagduarway ni wayrong pagisiyo. Basta kaw mano siya, nakalamud kaw halawm kalugian, halawm sing kawhan tagupat gajam, haruman iwan sin adlaw. Sa aun upat tumpukan hamano siya, dahil hamano siya, wayron sila nalugi, amuin habayta kanila, habayta sin Allah subhanahu wa ta'ala kato. Na magpi na kita niyo, dahil di hamuin guideline kato taniyo, sabab inmano siya katan hadunya ini, hirayahan, himiskinan, hikawasahan, hiway kawasa, di mabaya magkalugi katan. Nayari dahil hindi, biyayitaan kita nyo sintuhan na to Rabbul Alamin, lugi ing katan manusia. Hialtaan, hiway alta, hikawasahan, hiway kawasa, lugi katan. Amo rin di malugi, amuin upat tumpukan dahil mga manusia ini. Na insyaAllah subhanahu wa ta'ala, kitaon na to, bang hindasiyuin tumpukan dahil mga manusia, amuin, wayron nalugi, halawm sin hangkarum iban sin hangkaadlaw kawan tagupat jam katihabaan sin waktu sin ummul sin tahun illa alladhina amanu amuren wa nalugi imanga sila amuin nag-iman pa Allah subhanahu wa ta'ala simmatan pag-iman amuin papag-imanan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala sabab mataw din amun yanon pag-iman sa bukon kabayaan sin Allah subhanahu wa ta'ala yung papag-imanan inway nalugi amura imanga sila nag-iman simud pa jumlahan si mga bariman amuin papag-imanan kanila unuin pag-imanan nila amuin di akan kanila sin Allahu subhanahu wa ta'ala muna mag-iman magparat saya pa Allahu subhanahu wa ta'ala magparat saya pa adlaw akhirat ang mga rukun iman muna ini iban sin Allahu subhanahu wa ta'ala ang kasipat-sipatan niya ang kangan-nganan niya mag-iman ha kabasaran kakawasahan sin Allah subhanahu wa ta'ala ingkatanya to rin mga pag-iman jumlahan sinamoy pag-iman na amuray mga way nalugi in nag-iman matan amuin piag-imanan nila bang unuin dia akan kanila papaimanan sin Allahu papag-imanan sin Allahu subhanahu wa ta'ala demikian wa amilus salihat iban sin mga sila amuin nagaamal salih naghinang sin hinang marayaw inamal saliri pagyanon amuin himinang singkatan uno impialdaakan sin Allah subhanahu wa ta'ala salta imanib limayu daing hakatan uno in piaaniban liangan kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala how po day maghinang marayaw inamuin maksud sin maghinang marayaw magamal salih himinang kaw singkatan di akan umanib kaw lumayo kaw singkatan liangan nabang kita nakalamod dito haamuin long ta nag-iman bangunin pag-imanan sintuhan na to Rabbul Alamin salta nag-ammal kita nyo salih hamaksud amuin magtaat lumayo dahil hay ng maasiyat amuyat to inyat to duayat to parakala tumpukan si manusia inyat to amuin hagin hawabaran sin kita pakanya mag-iman kita sadya maghinang marayaw hati niya
hampit baranta sadya. Upat kaginis, upat tibayhuan ini, in dua tibayhuan niya, hati niya, manunjuki, magpaida, amu sadya, inamuin ginhawabaran, sin banghisyo in nag-iman, banghisyo in nag-amal salih. Pag-ubos, hasupaya, amuin, lumuag in pag-iman, lumuag in pag-amal salih, lang na sin Allah subhanahu wa ta'ala, ininay sabing dua tumpukan, sabab dua tibayhuan, sabab upat inikatan, watawasaw bil haqq, watawasaw bis sabr. Ubus, amurain way nakalamod haka lugian, halawm sing kauhan tagupat jam, tiap-tiap waktu, kahaba tahun, tihabaan sin tahun, himanga amuin nag-iman, nag-amal salih, watawasaw bil haqq, amuin mga sila nagpasampay sing kasabunalan, nagwasiyat sing kasabunalan, nagpatumtum sing kasabunalan. Deng mga kasabunalan, amuin maghindo kaw sin akam sin Allah subhanahu wa ta'ala. Piag hindo mo yung pagtauhid pa Allah subhanahu wa ta'ala, yung pag-ibadat, paghinang marayaw, pag-akama. Amuin deng mga kasabunalan, ipag hati niya, ipagwasiyat, ipagpatumtum, ipamayta ha manusia. Ini hati niya makaliw kita duka yung deng hakinawabaranta. Sabang ko magpatumtum mamayta sinamuin kasabunalan bukun hat baran mo makahampit amo induwa yung dayang kay mo. watawasaw bis sabr. Iban amuin magbayta magpatumtum kita sinamuin pagsabar. Magsabar magsabar kita ha pagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab in pagtaat, pag-amal salih, pag-ibadat, subay ra pagsabaran. Magsambahayang ka, subay ko magsabar. Magtakad ka sin waktu, mag-ayil ka, subay ko magsabar. Magpuasa, magzakat, maghaji, ini ni kalaghan ni magsabar. Hati niya, in pagsabar di, aun day sab tibayhuan niya. Dahil nga mga tibayhuan sin pagsabar, amuin, magtaat kita, magsabar kita, hapagtaatan pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ang mga ibadat, diakan sin Allah subhanahu wa ta'ala, subay kita sumabar. Diak kita magsambahayang, sumabar kita. Diak kita magpuasa, sumabar, magzakat, magsabar, maghaji. Iban ununo na tibahyuan. Amuin mga diakan sin agama Islam, iban sin hinang marayaw ununo na katan, subay ra impakaniya magsabar. Na magpatumtum sin kasabar, hapagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala. Damikyan, amuin magsabarin kita umanib deng hamaksiat sabab inamuin maganib amuin puun tayong ginhawabaranta di kita tumudyo patto matto pahinang maksiat amuin langgar sa rayaon inya to kalagyan magsabarin manusia magsabar na subay ra to aun kawakan taatawa subay ra to inya to hipagbayta hipagpatumtum inamuin hati niya magwasiyat sin pagsabar papagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, pagsabar amuin, lumayo kita rin nga maasiat, inyatu hamuk yatu rin nga mga kasabar, sabaran sin kita, damikyan, magsabar kita, amuin hipagwasiyat, hipagpatumtum, hipagbayta, impagsabar, paamuin mga ununo pakadaran, sin Allah subhanahu wa ta'ala, magjato pamanusia, amuin, kadar sin Allah subhanahu wa ta'ala, kaigan kau alta, kaigan kau anak, kaigan kau ununo na mga mahal ka kayo mo. Inyan subay rahati niya, aun impagpatumtum, impagwasiyat, impagsabar rin doon. Kalagihan impagsabar, ha mga kadar, pakadaran sin Allah subhanahu wa ta'ala, magdatong hamano siya. Naamo yato mga maastay manghud na mga pag-arama, in manusia ini kataan, halawman, sinduman, iban sin adlawan, nalulugi sadya katan. Nalulugi sadya. Wayro manusia di mabaya malugi. Hinag-usaha, way nag-usaha. Di da mabaya magkalugi katan ni manusia. Sa inini, beta sin Allah subhanahu wa ta'ala, mabaya kita, di mabaya, lugi tuod kita. Amo rin di malugi, inamun upat na sabot sing kita niyo, na timbangon na to, ingin hawabaran na to, banghain kita yung nakalamod katan. Dahil di tao patyat to. Amoy nag-iman, naghinang marayaw amal saleh, nagpatumtum, nagbayta, dumungog sin kasabunalan, nagpatumtum, nagwasiyat, dumungog sinamuin, pangbiadiin, impagsabar, ha mga sasabaran, sin kita niyo rin di hadunya, supaya madauhat na to, imparuntungan,
makakuha kita nyo rin among mga upat sinip tibayhuan sinamuin manusia halaw kalugian. Dito kita nyo upat tumpukan si manusia makad. Amuin tibayhuan niya to siyabot sin Allah subhanahu wa ta'ala. Sabab makakuha dahil dito mayroong pagduwarwa mga sila tulugi. Ini ni bang Allah subhanahu wa ta'ala na magbayta mayroon na pagduwarwa niya. Na lumaton kita nyo maripa amuin sura sumunod amuin pagyanon sura Al-Humazah. Bismillahirrahmanirrahim. Wailul likulli humazatil lumazah alladhi jama'a malahu wa addadah yahsabu anna malahu akhladah kalla layunbadanna fil hutamah wama adraka mal hutamah narullahil muqadah allati tattali'u 'alal af'idah innaha 'alaihim mu'sadah fi 'amadin mumaddadah. Dahil di subayra sab kita nyo mahali ini ni in Quran katan artinya nag tutup-tup siya nagaamu-amu siya iban ini katan sin kahalan sin manusia amuin natatali sin kita nyo ay nato pa natataliin yan na nalangkum na sinamuin pamandu sin Quran nato mahamulya. Dahil di hamanga sila amuin masub mangudyo-ngudyo mamaba-maba hatao labay rin nga amuin isarat nila iwan sinamuin kaul nila nalaw na sin Allah subhanahu wa ta'ala wailul likulli humazatil lumazah nalka wail hamanga sila aw nalka tu itiatakama hamanga sila tao masub mangidji mangudyo hatao labay rin nga amuin isarat nila iwan sin kaul nila labi-labi na in mga sila amuin laong na tao taka-alta mangigkig sila mga tao amuin na jumla rin mga tao miskin impanganal nila sila nagparuntungan sila na inamuin tao at niya umbulhabuok halul akkal di na sila bihan at niya labay rin amuin piil nila mangudyo-ngudyo na sila mangidjing-idjing na sila hatao long tabihan labay rin amuin isarat piil bihan iban na sing kaul nila inya to hisiusyo manusia amuin masub mangudyo mangidji hatao labay rin isarat iban at niya piiliban sin kaul aun tiatakama sin Allahu subhanahu wa ta'ala nalka amuin hamanga sila manusia bihayatun dagbus niya alladhi jama'a malahu addada yung mga manusia masub mangudyo-ngudyo at tao wayroon hati niya pikilan nila ihamparo nila sadya sin pagdunya nila amo na magpataod sin alta magpataod sinamuin pangalta nila rin di hadunya ini pag-ubos mamaba na sila pagkay nila bat sila rin umbulsa to sila rin takaalta suway na to hatihon mga maas tay manghud na mga pag-arama in alta bios adjasin Allah subhanahu wa ta'ala ang kanna inini in alta ini rin mga pitna hamanusia in katan kabuy di hadunya ini pitna ang kanin Allah subhanahu wa ta'ala unday nga mga parman niya laong niya kullu nafsin za'iqatul maut wa nabluukum bisyarri wal khairi fitna in katan ginhawa makanan ang dasing kamatay wa nabluukum bisyarri wal khairi fitna dahil dito mabilang in mga amuin rijikian kausin Allah subhanahu wa ta'ala alta nabilang kau dahil mga rayahan atawa wala kaw rijikian nabilang kaw rin mga miskin atawa aung kawasamu ay kawasamu inyan katan pitna katan na manusia aun tao takaalta nagibadat aun tao takaalta way nagibadat aun tao miskin way kiyarihilan alta nagibadat aun way nagibadat aun takakawasa nagibadat aun way takakawasa way nagibadat way kawasa aun nagibadat aun way bihan pitna katan in katanya tu dia dakwahan dia dakwahan sinamuin pakanya laong nasindayahan hakan na sila way nakapag-ibadat nabi siya pag itungan pagbistahan na pag palihalan sin alta laong nasin miskin way sila kapag-ibadat na way ron di misan ni pamina mo bihay ni katan masigpita pag kawasahan way kawasa damikyan in katan ni pitna makalawa dayang hamaksud sin Allah subhanahu wa ta'ala sa ingkalagihan hamano siya miskin dayahan kawasahan way kawasa subay katani ni magsabar pa Allah subhanahu wa ta'ala itukbal niya inamuin
ununo kataan pa Allah subhanahu wa ta'ala, salta himinang siya si maksud, bang mayta siya piakari pa dunya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Dayahan, miskinan, kawasan, way kawasa, sibu-sibu pa Allah subhanahu wa ta'ala. Aun maksud sin kataan ini, bang kita niyo mano siya da, bihan, mag-ibadat kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Wailul likulli humazatil lumazah. Hatinya nalka kapiligruhan, aun datu isab nalka mga sila masub mangudyo. Amuin mga sila alladhi jama'a mala wa addada, in yahamparo nila hindi nila waktu sadya amo ni magtipon sin alta, maglawag sin alta. Yahsabu anna malahu akhlada, impangannal nila sin mga tao ini, in pangalta amo impiyag tuyuan nila, tipon nila amon doon nakatanin waktu nila paglawakan sin alta, pagtipunan sin alta, impangannal nila doon na sila kumakkal bangaw na alta nila yaon. Hatin niya, way na kami na namun magparuntungan, kami na taubay ni katan. Magparuntungan na sila dunya akhirat, tumaptap na sila kasanyangan. Amo natin panghati si mga tao ini. Kalla la yumbadanna fil hutama. Nabukong bihat to mga manusia, among bihat to namin parakan niyo riha dunya. Nabukong bihat to lang na sin Allah subhanahu wa ta'ala. Buko na mo biasin tiyatali niyo, bukong biasin na mo pipikil niyo, bukong biasin na mo kiabibisihan niyo yan. Kalla la yumbadanna fil hutama. Mabut dain waktu hitilakbo da kamo sin Allah subhanahu wa ta'ala panalka pag-ianun hutama. Wa ma adraka mal hutama. Sa bialikan di sin Tuhan Rabbul Alamin, sabab sin kalaguan sinamuin kapiligruhan, sinamuin parakala sin nalka hutama. Wa ma adraka mal hutama. Uno kaingatan niyo kay pag-ianun nalka hutama ini. Narullahil muqadah. Na mga amuin nabi si sadya kita nagpalihala nagpataod sin alta, way na kita nakapag-abadat, nakapagsambayang, nakapagjakat, di na kisang maulong hamiskin, magsarak ka, di mihil gumasto, bang man amuin magkaw kampung, masulot, di na, way na to, magpataod na sadya, na hitilakbo da kamo yan, sin Allah subhanahu wa ta'ala, panalka hutama. Kaingatan niyo kainal ka hutama pagyanon, narullahil muqada. Amuin nalka hutama yaon, naglalakablab in kayo halawm niya. Allati tattali'u alal afida. Naglalakablab lang sin Allah subhanahu wa ta'ala, amuin kayo yaon, mapaso. Natumtumon sin kita niyo, in kayo, amuin piyakarisin Allah subhanahu wa ta'ala, piyag bahagian na impaso, kataan sin kayo habawas sin dunya ni, hambuok dati bayhuan ing kanuman tagsiyam ya tukatan hadlaw akhirat tiyataw na narullahil muqada innal kahutama in pag-ano nal kahutama amuna in nalka in naglalakablab nakalando to din paso niya allati tattali'u alal afida in paso amuin bangimano siya hikaluon, hikatilak mo mong palom nalka hutamayan allati tattaliu alal afida sambil pajantong niya sunugun singkayo lang na sin Allah subhanahu wa ta'ala sunugun singkayo apay nalka mga maastay manghud na mga kama Islam habay ta sin Allah subhanahu wa ta'ala kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab. Amo ni nalka impangannal si manusia bang in tao hika sud na palom sin alka matunaw na masunog na siya way na bukon bihato ini naaki sin Allah subhanahu wa ta'ala parman niya suratun nisa kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayraha liyadhuqul adab tiap-tiap matunaw inunod imbukog sin tao hibalik sin Allah subhanahu wa ta'ala magbalik inamun unod bukog niya katanamon siunog tiunaw sin kayo unim maksud ipapagbalik-balik sin Allah subhanahu wa ta'ala liyadhuqul adab hasupaya kana naman niya in siksa in kayo amo in paniksa kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala narullahil muqada in amo in narullahil muqada allati tattali'u alal afida in paso sin kayo amo in nalka hutamayan in paso sin kayo in paso niya bang hikat luon hikatilakbo matto palawm in manusia in paso sin kayo sambil abuton in bigi jantong niya innaha alaihim mu'sada fi amadim mumaddada
nabanghi ka luon na matumano siya, di na makakuha magbalik. Lakon na tambulong ng lawang. Hi amadim mo maddada. Salama-lama, tap-tap na rito yung mano siya. Dipindi amoin, bang aong pa-chance niya makakuha? Na aong pa-chance niya. Bang siya ampunon sin Allah subhanahu wa ta'ala, bang manin siya way nagsirik patuhan Rabbul Alamin. Sa dipindi nato amoin tubtuban, bang pila tahon, pila adlaw siya rito. Sa imaksud din dito, atin niya, bang imano siya, ikaluon naman to paamuin, nalka hutama, tambulon na to, wayroon chance niya makakuha dito sadya siya halawon, damikyan dipindi ato, bang siya ako nung makakuha pakuhaon bihan, bang siya salama-lama, doon na siya salama-lama, wayroon na chance niya kumuha. Nasubay mano siya mahali, dahil nga mga amuin, unuin paniksa, kanya sin Allah subhanahu wa ta'ala. Tumtumon sin kita niyo, mga maas tayo manghud na mga pag-arama, inibunal, di na ito inimabuko. Biya na sin aki sin Allah subhanahu wa ta'ala, makasayo yung mano siya, amuin naliligap, nabiisi sin pagdunya, nabiisi sin amuin kahalan sin dunya ini, dumadlaw, wayroon, amuin pagpalihala niya, paghamparon niya, sin di akan kana sin Allah subhanahu wa ta'ala, magbakda kita niyo, amuin kaingatan nila, in mga Quran ini, pamayatahalom sin Quran katan ini, ini bunal tuwi, bang nila kaingatan na, makasud na sila palom sin kubul. Bihayaon, buhi pa kita niyo, way pa kita nakasud, nakita ni kita niyo sa kubul, sa way pa kita nakasud, sa imano siya, misang magpakita kubul, o magkamatay adlaw-adlaw, wayron dato, hati niya, di niya nakabulan sangan, in ginhawabaran niya, kanin Rasul sallallahu alaihi wasallam, aun dahil mga hadis niya, kapa bil mauti wa izuna. Hati niya, mamarahina, amuin, mamulansang, mangdaaki pa, amuin hikapagtaat ta, pa Allah subhanahu wa ta'ala, hikapagibadat, simano siya pa Allah subhanahu wa ta'ala, hikalayo niya rin ng maasiyat, pasal sing kamatay. Kapa bil mauti wa izuna. Mamarahina, laong nga sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, in kamatay, mamulansang, hamano siya, hikapag-ibadat niya pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ingkatan, mano siya ini, kaya matayan na tayo manghud, lasya, kampung, katan, indaginis, anak, kaya matayan na yung katan. Sa wayroon da, nakakapaay da mga miyatayat to. Ang kan na, suway na tumtumon, mga maas tayo manghud na to akama Islam, in dunya ini, panglabay-labayan sa jasin kita niyo. In dalil niya panglabay-labayan sin kita niyo, mano siya, mataod na imyatay. Mataod na imyatay. Na yung kata imyatay yato, na di nato nakaingatan, pangayuan nato dua pa Allah subhanahu wa ta'ala, banguno na yung kiatudjuhan nila. In nagtaat, insya Allah subhanahu wa ta'ala, aw madawhat nila karayawan, pahala, kasanyangan din Allah subhanahu wa ta'ala, in wala nagtaat pa Allah subhanahu wa ta'ala, di nato maputing mabuko, ingkatan, pamayta, pamanda, kato, sintuhan nato Rabbul Alamin, yari nasabot, halom sin Quran. Na sumud kita niyo pa amuin, talbilangan sinamuin, mga sila bariman pagyanon, amuin alladina yu'minuna bil ghaib. Supaya kita niyo makakahagad atawa makasud hajumlahan si mga sila bariman, mag-iman kita niyo, magparat siya kita niyo sinamuin, dahil mga pag-imanan sing gaib, amuin parakala gaib, sulga, nalka, way nato inikita, kahalan ini mga amuin, puasing kabuhising kita niyo. Sa subay kita niyo mag-iman, magparat saya, sabab ini ni bunal katan, ini ni jumatu, sabab inamuin, nagbayta kato taniyo, amo na intuhan, Allahu subhanahu wa ta'ala, ini ni katan, wayroon pagduarwa, amo na ini pag-ianon, ilmul yakin, amo wayroon pagduarwa, biya sinamuin, kikita mo to diyon ilaw, masawa pa rin sinamuin ilaw haalupan mo, laong simbulan, atawa lang simbulan damlag, ini ni bang imian bihainin Tuhan Rabbul Alamin, jumatu yan. Nasubay sing kita niyo paghalian, pagtakamahan in mga yatto, in pagtakamasin kita niyo, amo na in magibadat kita niyo pa Allah subhanahu wa ta'ala, sabab murato yung maksud, bang mayta kita niyo piyakari pa dunya, in dunya ini pangawaan na to sadya, amo in asupaya kita niyo makasampay pa maksud, sing kita niyo rin di, insya Allah subhanahu wa ta'ala, miabot na in waktu na to, sugpatan na to man, habya sinamuin waktu pagkabiyaksan sin kita niyo,
magsukol kami kaniukatan hatiranan ang mga nagbatilaol, magmaap kamo bang unsaw pa mga kabtangan namo ala imamu inya tureng sadya kamo iban dayang hasaytan bang aun imam insyaallah magumpaat kato taniyo reng hadunya sambil paadlaw akhirat. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa sallam. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.